Kiatu kivuliwe ya nyumba ndogo. Na kiatu nigira narogi nigira mitikiro ntiatu esinyatisho. Lazima be eborogosho enkeon musana ninchopoki keon ngejuge ngiange sinyati na ninye nigiriko kanola itoriani Yesu Kristo le Nazareti. Yola jore ni uniki asishore Enkai ntayu keon no Lazaro shune ngamaro yuten papa. Ejo Biblia orake beitugwa Masai keon negwa na asishore gito ndogiti na ilepa negwa na asishore gito ndogiti na ilepa olaini ngone ora besingia Enkai Mary etii apa ndogiti na atomitioko keon na gore belotu enkata nayieu Enkai neasishoreki oltung'ani tondogiti na ilepa gira yie aing'oru entomononi nayieu Yesu gira yie aing'oru nedol Mary entomononi nemeyiolo lee meyiolo nyole mpaka neame neja Enkai naasishore itayo keon eno Lazaro ishune ngamaro tiatua olaitoriani. Ejo Biblia gira Paulo ajo tembuku o Romans 12 orgerei lenye le duga nejo aishiraki na antai ilalashara lainei toilongur lenkai enchoru seseni linyime to Lazaro oishu osinya nengamaroyu tenkai amuna eseremata inyi enkianget eminturubara atenkop kake embelekenyata encho eitangejuki ndamunot peitumutumu aitadedeyie yeunoto Enkai tomba naasipa na ngamunoyu na bayarut olaini ngoni etejo Biblia nchere ina eseremata inyi enkianget eneseremata enkianget enikintayu eno Lazaro shune ngamaro itadogo olaitoriani tenetii ntokitin nikweta isika ing'ata peetum engolon Enkai ataasisho tiatua nkishui nolaining'oni etejo singia Enkai Catherine Coleman, you have to die 1,000 times teniyieu nikiasishore Enkai teniyieu neasisho enkiang'et sinyati you have to die 1,000 times lazima pe ear osesen nena yeunoro sesen peetumi atodol Enkai mincho sesen mikitorikoki enemenenga kake ronya peetumi atodol Enkai kigira asishore tombaa kituaka eyieu nikiasishore olaitoriani ntayu keon eno Lazaro oishu nengamaro tedukuya nkonyek olaitoriani. Etejo Paulo mekura nanu oishu kake taa Kristo ninye oishu tiatua nanu maisho Kristo metaa ninye oishu tiatua yiok amu ore ake paa ekinchiu yiok kishiu yeunoto sesen ore nana yiok sesen naa ninye kias olainining'oni naa keeku naa ate kigira ariko ninepu keon itaasa mbaa nemeishaa tenkaraki kigira osesen arik kake ore tenkaraki mekure yiok oishu etaa Enkai ninye oishu tiatua yie nemeeta duo nchere olainining'oni meeta duo nchere peitu edol Enkai eshumata kigira asishore. Ore apa oltung'ani oji Joseph etotona ninye toonkoitoi Enkai ore nye enkata naewuo entemet natetemaki netejo hapana it's no longer me who lives but it's Christ nisika laing'ua nejo ibung' orgoti neisho ilo goti aisika laing'ua ore peitashe tesipata neyai mpaka korokoroni oltung'ani oitayio keon eno Lazaro oishu nengamaroyu tiatua olaitoriani. Naina peewuo Enkai adamu osinga lenye Joseph nelotu aasishore egira alotu aasishore peemitu nkera Israeli nagira apa aidaya tolameyu ore ake peekimitiki ate nena yeunoto sesen tenkaraki ekiyieu Enkai nedoli olaitoriani tiatua iltauja lang meeta duo nchere peetu kiasishore olaitoriani. Newo iltung'anak tiatua enkaji Enkai ore mongo etii atua yie kibore katukul etii atua yie imongo zimekuja tenoolom sakutore
Iri kanisa naisakutisho. And then ikigira kaingasia ajo kore, where is the glory of God? Kore enkite Enkai. Kumbe tiake nkasakuro natii atua kanisa naarita kanisa. Nayieu neer orpastai lenye. Kake sidai amidimunoyu amu eeta enkiang'et Enkai. Maigurrie yiok Enkai katukul. Maitayu ate Lasaro ishu neng'amaroyu tiatua olaitoriani. Nkarna olaitoriani Yesu le Nazareti. Neeku iltung'anak otii atua kanisa. Ekeyama taadoi neyamishe kake eesita ake ntokitin nemeishaa tedukuya olaitoriani. Iltung'anak who are not faithful even to their marriages. Iltung'anak ake ore tiatua kanisa egira iltung'anak aololoito tiatua kanisa, alafu unaenda unainua mikono, Mungu shuka. Nikigira kaing'asia ajo ore entii Enkai naibelekenyaki yiok nkatitin. Ming'urrie yiok Enkai katukul. Entayu seseni linyi enaa Lasaro ishiu neng'amaroyu tenkai. Aironyo sesen petumi atodol Enkai. Yani itii atua kanisa kake ore olarrabal iyie otii esipen. Ming'urrie yiok Enkai katukul. Nikiyieu Enkai neasishore yiok toontokitin nailepa. Nikiyieu nikiaku loobenihin. Singale Enkai oironya ate. Miyiolo gharama natalaa irbishopi. Iyieu nitiu anaa bishop. Iyieu niaku anaa bishop ololpejo. Iyieu niaku anaa bishop Mereu. Iyieu niaku anaa bishop Ole Mangura. Iyieu niaku anaa bishop Papa Ole Kereku. Iyieu niaku anaa bishop Ole Monire. Iyieu niaku anaa bishop irbishopi irpastani. Lakini ujui gharama ambayo wamelipa. Miyiolo gharama natalaa. Ntayu keon enaa Lasaro ishu neng'amaroyu tiatua olaitoriani. Si unazunguka kila mahali gira anyeng'oki. Ailotu ajo meisisi Yesu taa lalashara. There is a God that sees in secret. Etii Enkai nadolta tesiri. Yiolo ajo abaiki naa medolta nye orpastai lino. Abaiki of course medolita washirika liboitare. Medolita kake there is a God in heaven that sees everything that we do. Ketii Enkai keper nadol pooki toki nikiasita. Maitayu ate enaa Lasaro ishu neng'amaroyu tenkai. Mee talanta doi duo nyaye. Amu ebaiki niata talent nirany oleng katukul. Nimayian iltung'anak amu talanta apa nikinchoo Enkai. Nemeitoki naa Enkai aya enapa talanta nikinchoo. Kake metii naa enkiang'et sinye. Neeku rany akeyie duo. Neeku ijo entertainment egira atelesho. Nilo aas eng'oki tedukuya olaitoriani. Oi naa tenaa incho Enkai mikitaasishore oina talanta. Ninyorru olaitoriani niton tiatua entii enye. A place called intimacy with the Holy Spirit. Ewueji naayie ake lubulubo orkiyo. Igira ake aing'or keper ajo yie papa taasishoreki. Mee talanta ai kake yie piasisho tiatua enkishui ai. Mee nanu kake yie Yesu. Enepu ake ilaranyak, I'm sorry. I'm very sorry. Kake mee taduo pookin irkulie ake. Epuo ake arany nepuo aas intokitin nemeishaa tedukuya olaitoriani. God is watching. God is watching. Ntayu ate enaa Lasaro ishu neng'amaroyu tedukuya olaitoriani. Erema kanisa kake ore ormarenke pookin lemurua naa yie nayiolo. Lazima pekiaku iltung'anak oonotito entoki naji enkibelekenyata. Mikitiu ake naa vile apa nikitiu. Amu mekure iyiok ishu kake taa Kristo ninye oishu tiatua yiok. Imagine itii kanisa niata enkaini kake niteeniki
ninko peer orpayian and then nilo tendewueji aton tenkaji naashipa ajo amechapwa. God is watching you. Yogini ala yolego isiayo onena torroni gira asu niton aitesa nkera nkai labda payetungikia nkera okishin nemekure eeta ng'otonye nemeeta menye. Imagine na uko church etejo ore yie neesikia nkai kake egira aitorogoi ninche. Ore egira nkuni nonok anya inchapatini ejoki ninche enchom enosa orgali lang'ole. God is watching you. Egira amir olchamba lenye. God is watching. Maitayu ate no Leshao ishu nang'amaroyu tiatua olaitoriani. Emekinturu bara ate enkop. Mataas eyieunoto Enkai peetum Enkai ataasishore yiok enaa enayieu ninye. Karna olaitoriani Yesu le Nazareti. Iyieu nening Enkai enkomono ino. Etejo di melakwa. Meji ming'ani kake ng'okang ninche naiko metaa mening. Etaa keeda enkaina enye ebaiki yiok ing'okang. Yani gira ake aas imbususi kake ore peelotu enyamali nijo naa inakata inyototo ajo akwetiki olaitoriani metaa engolon Enkai tenebo oyie amu adolita. Manyamalu TV Olakira Lema.